Jina l-lum kważi iktar familjari ma' rejection, iktar niddilja tajjeb ma' meta in-nies qed jikbu affarijiet sena fuqi, millej iktar fixklitnej u kien surprise meta n-nies ħabbewni mal-ħirġ minn Big Brother. Taf kemm kbira di li għadek kifat. Il-verta. Taf kemm kbira li inti tant drajt f'ħajtek it-maqdir u rejection li dik hija taf x'inhi dik tant hija pattern li xi kultant nagħmlu l-affarijiet biex jerġa' jiġi l-istess ħaġa x'hemmhekk inti tħossok home ridikola kemm tinstema' imma aħna hekk nagħmlu sfortunatament. Però rrid nitgħallem inkun aħjar ta' Le. ma rridx li naċċetta li that's fine. Rrid nitgħallem inkun aħjar, rrid naċċetta li dik hija il-problema tiegħi mhux dak li jeżisti, dak li ħanoħloq. It's not okay li nħissni iktar at home meta kelli din l-austerità. Il-feedback mhux hekk. Però